Dobar dan kolege ribolovci, ljubitelji prirode. Evo me sa Dućom na jezeru Bečmenska bara. Na jezeru koje je pa i Dući meni ostalo dužno, na kome se nikad nismo napecali kao na Miki, kao na Čepelu, kao na Golden Karpu recimo. I došli smo da to promenimo konačno. Mi smo došli da promenimo, ja sam došao da te posjetim, ti si došao da promeniš. U svakom slučaju, sve preko 4-5 riba računajući za veliki uspjeh. Nalazim se na poziciji broj 10, kao što je rekao, Duća je došao na par sati da me obiđe. Duće i Mare Babuškar, sad će i Mare. I doći će Mare, da. I plan mi je da sa 3 štapa lovim kasajli, a četvrtim ću šarati, evo Duća će da odabere poziciju. Evo, ovdje, pored trske. Ja ću da zabacim taj četvrti da vidimo da ću imati sreće. Ajde, Dući, idemo. Evo, Duća je odabrao mjesto, da vidimo. Samo obalu. Kratak zabučen. Samo da vidimo. Inače, plan mi je da večeras nahranim sa nekoliko raketa, da čisto probam da privučem neku ribu, a sutra ću ustati ranije i krenuti malo agresivnije i sa hranjenjem i sa pecanjem i da vidimo da konačno pobedimo taj Bečmen. Nešto nekaj mi redao jebate koja će se slomi u pičku materiju. Evo, uživo dešavanje. Viva sad kad upadne. Sa Bečmena. Pa lijep šaran, kažem ti. Uživo dešavanje sa Bečmena. Bata džontra. Lijep šaran čovječ. Ti kažem bi dobar. Jedva stade u kadicu. 13 kila. 21 i 20, 13 kila, prelep šaran. Može ga? Prelep i dugački divljak, 13 kila. Ajmo, zratim. Bravo. Čekat sam tu već. Stvarno sad. Dugački. Bravo. Dobro jutro, evo, 5:30 je, sunce je već granulo, praktično nisam ispavao, prošle noći nešto nisam mogao da spavam, evo ustali smo i krećem odmah ofanzivno, vraćam štapove u vodu, krećem da granatiram i nakon toga obavezna kafa. Prvi jutar je došao. Ovo je verovatno neka manja riba. Evo ga jedan mali šaran od 2 kg možda na bojlu jagodu od našeg vrata. Fino. Fino. Nakon ovog mališa bacit ću još par raketa i čekamo sljedećeg. Nadam se nekog većeg. Evo ga. Na bok je u bojlu samo.
Samo što sam zabacio, tako da ekonomi bojla odmah daje rezultat. Boga mi, evo ga rani koji Boki, ajde Boki, šprint. Ovo je definitivno isto manja riba. Evo sad pruža otpor. Nekaj je došao ovaj možda za nijansu već. Mala ribica. Ovako, ali sigurno napredujemo. Ovaj možda ima 3 kg, možda i ne. Na Bokijevu ekonomi bojlu odmah je došao čim sam zabacio štap. Idemo da ga vratimo pa da ponovimo sve isto. Dobro. Ajde momak, žoli. Čekajmo da snimimo. Opa! Evo još jednog trkača. Ono je dobar nam. Malo veći od 2,5. Neko pomisliti da ovo fide šta, puti se krivi, ali nije. Da, stvarno se savija. Tamo štap je zaosjećen na ribi. To je Century. Ok. Dobro, definitivno idemo uzlaznom putanjom. Evo jednog lepotana, divljaka, golača, koji se fino borio i uzeo je ovu ekonomi bojlu Bokijevu. Ajde momčino, zaslužio si da se vratiš. Ćao dečko. Ajde. Bravo. Evo još jedna riba koja je prilično jako udarila. Evo već ne bi trebalo da je mala riba. Evo još jedne prelepe ribe, dugačkog golača, divljaka, koji je podivljao tek u kadici. Idem da ga vratim. Hvala što si došao. Ajde. A u dok sam na levi štap udarila riba, pop-up i Parfait Masterblend. Ovo je vjerojatno neka mala riba, da. Jo. Divljak još jedan. Evo ga jedan prelepi divljak. Nije velik. Na pop-up i Parfait Masterblend. Hvala dečko što si došao. Ajde ideš nazad.
sam zaspao, udarila mi je riba, nažalost otkačila se. Naravno muka nikad ne ide sama, nakon toga sam prebacio sajlo, imao sam jedno kidanje. Posle toga je riba prilično zatajila i kod Bokija i kod Saleta i kod mene. Sjeli smo jedno sat i po vremena, ispričali se i evo sad još da izbacamo po ovo malo spoda što nam je ostalo. Pecamo još 3 sata i to je to. Ukoliko niste do sada, zapratite naš kanal, a možete nas zapratiti i na Instagramu. Nije mali, definitivno. Ovo je lepa riba. Šampiona za danas, definitivno. Ćemo ga. Evo ga. Jedan prelepi šar. Nisam, moram ga izmjeriti. Baš lepa riba za ispis. 17 kila. Ja sam mislio da je veći, ali odlična riba. Ćao, dečko. Ja sam mislio da ima više iskreno. Ćao, momčino. Ovo mi je rekord na večernjem definitivno. Danas sam mislio da sam završio pecanje kad još jedna riba. Sa ovom ribom definitivno završavam pecanje. Dečko, dođemo. Mogao bi da izađe da te slikamo. Mogao bi da dođeš. Ovo je definitivno riba za ispis. Izmorila su me 2 šarana sad za redu da oslobodim ovog momka, pa završavam pecanje za danas. Evo jednog golača za završetak pecanja. 2 ribe u nizu. Borio se kao lud, iskreno ne znam na što je ovaj došao, on je malo prije došao na jagodu. Ide nazad i završavam pecanje. Dragi kolege, 5 sati i sada nastupa onaj najnepopularniji deo pecanja, a to je pakovanje i polazak kući. Kao što ste mogli da vidite, 8, 9, 10 riba, ne znam i sam, jedno otkačenjanje i konačno jedno sjajno pecanje na Bečmenu. Još jednom, ukoliko to niste, zapratite naš kanal, zapratite nas na Instagramu i do neke sljedeće ribolovačke avanture. Pozdrav i bistro!